grme reči. Svim komandantima, komandirima i vojnicima. Od brzine vašeg prodiranja zavisi sudbina otadžbine. Treba drsko prodirati, bez počinka, do krajnjih granica ljudske i konjske snage. U smrt samo ne stajte, s nepokolebljivom verom i nadom, junaci, napred u otadžbinu. Tragovima u susret krećemo se i upinjemo na orlovskim visinama. Iz Poreča ka Prilepu, preko uzvišenja, pa silazak u ravnicu Pelagonije. Kao udaranje tuđinskih žigova, kao prećutano simboličko nasilje, u zapuštenim selima centralnog dela današnje Makedonije, na sve strane tragovi orijentalnog belega, osvojenih, omeđenih prostora. I s druge strane, sablasna, tužna sela hrišćanskog življa. Nove betonske ograde, niču nove džamije. Stari spomenik iz Noba sa leve strane, spomenik palim borcima, iz daljine obezglavljen, glava spuštena. Kao neka ponovljena slika podneblja, epizoda. Putujemo sa grupom stručnjaka angažovanih da u ovim krajevima naprave uvid u realno stanje srpskih vojnih memorijala i grobalja iz Prvog svetskog rata. Iz vremena kada je ovde, u tadašnjoj južnoj Srbiji, pre tačno 100 godina, probijan Solunski front i rešavan ishod do tad najvećeg ratnog sukoba u istoriji sveta. Taj mali tim predvode arhitekta Aleksa Ciganović i istoričar Nenad Lajben-Špreger iz Beogradskog republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Zaobilazeći Prilep stižemo do Bitolja. Tužno i potpuno zapušteno deluje stara kuća nekadašnjeg srpskog konzulata, ali je prava slika stanja. Otrežnjuje, budi dodatno. Noćimo, pa u cik zore krećemo ka planini Niđe, da posetimo srpsku spomen kapelu i kosturnicu na Kajmakčalanu, najvišem vrhu, ali i ostala obeležja u podnožju masiva, duž Marijova uz Crnu reku, duž najkrvavije linije nekadašnjeg Solunskog fronta. U susret kapiji slobode. Svojim džipom vozi nas Tome Apostolski, iskusan lovac i mudri seljak, odličan poznavalac staza i bogaza na Vrletnoj planini. Sa nama je i Rade Knežević iz planinarskog društva Kopaonik iz Leposavića, česti posetilac i zaljubljenik u Kajmakčalan. Zemljani put izrovan i oštećen, skoro da ga nema. Svake godine sve je teže i opasnije ići ovuda. Teren povremeno gotovo neprohodan. Ipak napredujemo ka odredištu Malo Niđe, duboko u planini. Prolazimo pored memorijala u Baču, nailaze Skočivir, Gorničevo, Živojno. Odjekuju nama ta imena, zvone sa časova istorije iz ratnih izveštaja. Ovde je vojvoda Vuk iskočio iz rova i naredio: tamo, vidiš onaj oštri usek, tamo je Milunka Savić uspela da... Malo dalje, na onom pristranku, ležeći na leđima priljubljen u stenu, Stanislav Krakov je... Do poslednjih zaselaka dopratili su nas slivovi dve reke. Još je leto. Miriše bilje u svetlom jutru pod čistim suncem. Obeležje skoro na samom putu. Redov drugog Drinskog zavojišta Milisav M. Vasiljević iz sela Bajevca, Tamna Valjevski, postrada u 29. godini. Ostavi brata i majku. Obišao sam naša ratnička groblja na terenu sreza namesništva Morihovskog, o čemu mi je čast podneti izveštaj. Piše 1929. sveštenik Milan Panić. Stid nas je da priznamo, to je poslednji, precizan, službeni zapis sa ovih terena. Dobar dan i dobrodošli na predstavljanje knjige i zapisi iz Makedonije Milutina Stančića. Ova knjiga je dugo nastajala
koliko je valjda nastajala u nekakvom Milutinovom pisanju, toliko se nekako razvlačila i u štampi. Milutinov stil toliko eksplicitan i toliko jasan i toliko gorak, istini za volju, ja sam se nekako i bunio protiv toga, protiv tog nekakvog kukanja na nas, kao nekakvu generaciju koja to nije sačuvala, međutim Milutin je zaista u pravu. To zaista i jeste tako, jer moram da vas podsjetim, ukoliko se ne sećate, a kod nas Srba, a to smo mogli na kraju da zaključimo iz ovog odlomka i na kraju iz cele ove knjige, sećanje je malo kratko i porozno i ne traje predugo. Znate li gde je započeo obeležavanje memorijala o Prvom svetskom ratu? Svečanošću u Srpskoj akademiji nauka. Tu se nisu dešavale te bitke, ovde nije Kajmakčalan, znate, ovde nije Bakarno gumno, ovde nisu ti događaji kao jedan centralni deo. Ne zbog toga što nisu mogli da se dese u Makedoniji, nego zato što su sve manje imali tamo gde da se dese. O tome, naravno, Milutin Stančić piše u ovoj knjizi, o tome će, naravno, mnogo bolje i svakako pozvanije govoriti i profesorka Jasmina Ćirić i Muharrem Bazdulj, koji još nije stigao, nadam se će se pojaviti. Međutim, za početak, a kasnije ću dodati ukoliko bude prilike i ukoliko predugo ne odužimo, pre svega poštujući vaše vreme, zbog čega ova knjiga ovako izgleda, znate. Sada bi jednom uredniku koji se dugo vremena i koji je svoj kratak i dosadan život potrošio baveći se uređivanjem tuđih knjiga, mogla se zameri što ovdje, recimo, ne postoji nešto što bi možda bio tekst o knjizi, o čemu se ovde radi, šta je to autor hteo, zbog čega je to uradio i zbog čega nije uradio to što je hteo. Međutim, onoga trenutka kada je Milutin odlučio, i naravno ja protiv toga i niko od nas u redakciji nije imao ništa protiv, da ovo bude naslovna strana knjige, onda sam smatrao da tu nema šta više da se piše. Da tu nikakav tekst ili nikakvo moje upadanje u ovo nebo iznad Kajmakčalana ne dolazi u obzir, zato što bi samo po sebi bio jedan onako pomalo vandalski čin, pokušaj da se neko koji je u nekakvo istorijsko pamćenje srpskog naroda došao kasnije iskupi time što jednostavno možda pripada onom delu naroda koji dovoljno ne brine o svojim memorijalima. I još nešto samo za početak, a posle ću dati reč profesorki Ćirić. Znate, imate jedan narativ koji se sve češće pojavljuje u savremenom srpskom političkom govoru, ako to tako uopšte možemo nazvati. A to je da, recimo, da je Makedonija srpska od 1912. godine. Ako život i egzistenciju ili ontologiju postojanja jednog naroda posmatrate kroz te aksiomatske stvari, geografiju, političku volju, promenu ravnoteže sile na jednom prostoru, mogućnosti ili administrativnu upravu, da to možda jeste tako. Ali čiji je taj narod ovaj? Kome taj narod pripada i kojim se imenom on zove? Upravo taj narativ koji je našu stvarnost, našu ontologiju, naše nacionalno biće pretvorio u jedan demografski algoritam je doveo do toga da iz takvog jeda, iz takve gorčine, iz takvog suživota, budući da Milutin tu živi, jeli, i on je svedok svega ovoga, dolazimo do osipanja naroda, dolazimo do tragova, dolazimo do jednog teškog zaborava koji je istovremeno naša nacionalna osuda. I ovo, protiv čega sam ja, kad sam čitao rukopis ove knjige, u neku ruku i bio, da Milutin kaže, ma mi smo ovakvi, mi smo onaki. Ja sam teo da nekako tomu savjetujem da ublaži, ali onda sam, pročitavši čitavu ovu knjigu, shvatio da možda i nije bio toliko oštar koliko je to trebalo da bude. Pa sam onda opet, otišao u drugu krajnost, pa sam rekao, da, možda bi trebalo da pomeneš i ovoga, pa da mu kažem. Međutim, Milutin je jedan decentan intelektualac, čovek nemalog književnog dara, važno je pomenuti, a to će i svako ko bude pročitao bilo koji deo iz ove knjige i sam videti, nekako se trudio da ne dopričava ono što bi čitavu uzvišenost teksta o ovoj knjizi svelo u jedan niži nivo razumevanja, u jedan niži nivo opštenja
sa čitaocem. Zaista smatram ovom knjigom učinjeno jedno veliko delo i osvežavanje jedne memorije koja je bila zaboravljena, neću reći 50 godina, pošto mi smo imali situaciju da je 55 godina trajao crkveni raskol, već rekla bih tako reći zaboravljena srpska stvarnost u trajanju od jednog veka. Podsjetit ću vas, naravno, veći deo vas zna da je, da kažem, poslednji uspon južna, odnosno stara Srbija imala upravo u vreme Kraljevine Jugoslavije, ono što mi koji se bavimo istorijskim naukama znamo pod terminom, odnosno vrlo često nekako skraćujemo kao međuratni period, čime se nekako gube sve te nijanse koje se vezuju za ovaj prostor i za jedno ozbiljno delanje svih onih koji su bili naučni delatnici upravo u Skoplju kao administrativnom, a rekla bih i regionalnom centru Vardarske Banovine. To pominjem naravno zbog toga što, evo, pre nekoliko dana upravo na neki način više umno pripremajući se za ovu promociju i promišljajući šta je to što je Milutin uspeo da zabeleži u ovoj knjizi, a što nalikuje na sve one stvaraoce koji su zaista radili i delali na beleženju memorija stare Srbije. Mene najpre sve ovo što Milutin piše podsjetilo upravo na Miloša Crnjanskog i to sam i pre par dana upravo i pročitala i njegov let od Skoplja, od Beograda do Skoplja, gde opisuje nebeske i nadzemaljske prizore Srbije, opisujući kako on sleće u Skoplje i gde nam ostavlja tu jednu memoriju gde kaže kako su se deca rastrčala oko hangara, a oni koji naravno i ne znaju ni ne slute da su u pitanju hangari nekadašnjeg aerodroma, odnosno mesto koje i beleži i današnje mesto aerodrom, odnosno naselje aerodrom u Skoplju. To su dakle te neke male memorije koje postoje u književnosti pre jednog veka, zaista je tako, i koje prepoznajem upravo u delu Milutina Stančića, dakle na nebrojeno mnogo mesta u ovoj knjizi, bilo da on govori o Ljubotenu, gde smo imali prilike i zajedno da boravimo i da uosećavamo sve ono što je, ako smem da kažem, a to je ton koji provejava kroz čitav ovaj rukopis, a to je dakle da s jedne strane koliko god da se osjećate uzvišeno na prostorima stare Srbije, bez obzira da li je u pitanju jedna carska zadužbina ili vlasteovska zadužbina ili jedno obično mesto poput Tabanovca, gde ja, podsjetit ću Milutina, rekao, pretabana smo mi. Ni ne slutići u stvari da sam parafrazirala jednu davno rečenu misao nikoga drugoga nego Stanislava Vinavera, jednog od 1300 đaka te skopske čete koji su ostali bez, da kažemo, spomenika i onoga što je spomen obeležje, odnosno memorija. Hoću da kažem da je Milutin na neki način ovom knjigom u stvari ne samo nastavljač, nego neko ko se prirodu ugradio u ono što su bili putopisi u međuratnom periodu, ali ih je dodatno nekako natopio onom tugom koja se osjeća kada se vi nađete na bilo kojem mestu koje i natpisom i zapisom i freskom govori o skrnavljenom srpstvu, o iskopanim očima fresaka, o nedostatnim krunama, o nedostatnim raskošnim granacama naših kraljica, odnosno carice Jelene, ako smem da kažem, pošto aludiram na onu uništenu predstavu koju smo imali zajedno prilike u Ljubotenu da vidimo na severnom zidu, dakle, koje se apsolutno više niko ni ne seća. Kada sam rekla pretabana smo, znate, ta činjenica da je upravo Tabanovce na granici toj nekoj, da kažem, za mene granici ksenofobije i uskogrudosti koja je postavljena između Srbije i stare Srbije. Dakle, kada pominjem to mesto koje je toliko danas tužno i gde ipak postoji osnovna škola i gde sam upravo zahvaljujući Milutinu imala prilike za decu osnovnoškolskog uzrasta da držim jedno predavanje, upravo tu se dogodila jedna situacija
pošto Milutin naravno ovdje u knjizi, posebno kad govori o Starom Nagoričinu, kaže to je zadužbina. Objašnjavajući naravno i deci, Srpčićima u Makedoniji koji tek ulaze u ono što je srpski jezik književni, mislim, dakle, učeći ono što ipak nije dijalekatska forma Južne Srbije. On objašnjava tu reč, a meni se upravo dogodilo da kada smo zajedno bili u toj jednoj učionici, Milutin će se toga setiti, da kada sam govorila o crkvi Starog Nagoričinu, o crkvi kralja Milutina, i kada sam deci koje su otprilike nekog uzrasta 5. ili 6. razred rekla, znate, to je zadužbina kralja Milutina, da, nažalost, ta naša deca koja znaju ko je Sveti Sava, ne znaju značenje reči zadužbina. I otuda sam naravno istovremeno i zahvalna što je Milutin to nekako na više načina, dakle on ne tretira reč zadužbina samo kao crkva, nego između ostalog i te srpske memorije, bilo da su u pitanju spomen ploče koje se nalaze tu i pominju, na primjer, ime našeg viteškog kralja Aleksandra Karađorđevića ili bilo šta drugo što je vezano za pominjanje srpskog imena, sve su to ono što mi prepoznajemo kao srpske zadužbine. Moj način da objasnim toj deci, koja nadam se da će i do njih doći ova knjiga, šta je to zadužbina je bilo, znate, za dušu. To su već uspevali nekako da razumeju i da povežu. I otuda ono što ja zaista smatram, a nadam se da će ova knjiga i prerasti ovaj obim i da, pošto, verujte mi, dovoljno poznajem Milutina da znam da je on i u ovom trenutku dok mi sada pričamo u svojoj glavi stvara neke nove priče i nove putopise. I ovo što je gospodin Arbutina pomenuo da kada na prvi pogled možda čovjek pomisli pa dobro, možda ima tu suviše boli, možda nije to tako. Kada vi stupite već na tlo nekadašnje stare Srbije i kad se nađete i blizu Kumanova, ta sinergija prostora koja postoji, a još je bolje naravno to kada se nađete usamljeni u nekom od sakralnih prostora, dakle gde je recimo naslikan ili kralj Milutin ili car Dušan, vi vidite zaista da s jedne strane, dakle, to veličanstveno osjećanje stare Srbije koje je i on utkao u ovu knjigu, bukvalno protkao, nažalost neminovno i nosi jednu veliku tragediju. I otuda isto mi je zaista drago i preporučujem i vašoj pažnji delove ovog teksta gde se Milutin osvrće takođe na književnika Anđelka Krstića. I čini mi se da je to i neka poruka ove knjige, i time ću naravno i da završim, da ova knjiga u stvari nama poručuje da nema Vaskrsa bez Velikog petka. I znate, imate jednu, nećete mi zamjeriti, malo čuć, praktično u dnevnu politiku, vi imate jedan stereotip o nama kao narodu koji otprilike kaže, kad kaže mi, mislim na jedan kolektiv i na njegov većinski sadržaj, mi se ne bismo nikad pomirili sa nezavisnošću Kosova, mi se ne bismo nikad pomirili da uzmu svetinje, mi se ne bismo nikad pomirili. Mislim, ako postoji, što bi rekao Denis Derougemont, dokaz nečega putem materijalnog učinka, mi smo to jednu već uradili. Dakle, ako postoji da vi sad probudite mrtvog kralja Peru i da ga pitate je li svetije Skoplje ili Prizren, ili da ga pitate to je se tad u krajnjoj liniji u Turskom carstvu sve zvalo Kosovski ejalet. I oslobođenje Kosova je zvanično slavljeno u Skoplju. U jednoj crkvi u kojoj me Milutin odveo, jedna mnogo lijepa crkva na vrhu čaršije sa jednom čudesnom vizantijsko-plavom bojom na freskama, i na tim freskama još uvijek je potpis tih freskopisaca Filipović, ali u svim brošurama i
knjigama koje kupujete u crkvi, ti se majstori zovu Filipovski. Kažem, na zidu su još uvijek Filipović, ko zna dokada. To je jedna onako kao mala vinjetica, ali zapravo u ovoj knjizi imate o toj priči iz moje perspektive u nešto od onih stvari koje su napisane u 21. vijeku ili u naše vrijeme, jednu najljepšu sliku jednog prostora koji zapravo, kad čitate, meni je zanimljivo jedna kao isto književna kulturološka paralela. Čitate ovu knjigu paralelno sa dijelovima ovog čuvenog putopisa Rebeke West, Crno janje, sivi soko. U doba Rebeke West, današnja Makedonija bila je do te mjere integrisana da zapravo nije bilo razlike praktično između Niša i Skoplja. Ona kad opisuje kako ljudi izlaze na trg i čitaju politiku i šta jedu i na kojem jeziku pričaju i tako dalje, to je bilo manje više jednako, pripadalo je potpuno istom kulturološkom supstratu. To se naravno u jednom momentu promijenilo i sad komplikovana je priča, je li moralo da se promijeni, zašto se promijenilo i šta, kako. Ali ono što ja mislim da je važno i što iz ove knjige, opet sad govorim i u određenom političkom smislu, čak iako jeste većina tamošnjeg stanovništva optirala za nešto drugo, to ne znači da su to uradili svi. I još uvijek dole postoji jedna zajednica koju Milutin predvodi, čije sam članove ja upoznao i zbog toga mi je to dragocjeno da kažem, koji i dalje čuvaju uspomenu i što bi rekla kolegica Zavjet, neku simboličnu zadužbinu tog vremena. I ja mislim da, zato mi je mnogo milo ovako kad vidim da nas je puno u ovoj sobi. Ja sam ovdje govorio, najmanje 5-6 puta i na svojim vlastitim promocijama, na promocijama nekih Nobelovaca i tako dalje, nikad nije bilo više ljudi i to mi je drago. Da ova knjiga je na neki način za nas ovdje jedan artefakt, jedan materijalni trag toga da dole, i opet iz perspektive srpstva, ako hoćete tako, nije sve izgubljeno i da postoji neka, u krajnjoj liniji, i da ste nekog pitali, vjerovatno 1823. činilo se da nema neke puno nade, pa se za nekoliko decenija to promijenilo. Tako da ja mislim da je ova knjiga važna i mislim da je važno isto tako što je Službeni glasnik objavio zato što i zbog glasnikove društvene pozicije i zbog činjenice da će ta knjiga ipak i kroz distribuciju i kroz neku vrstu javnog prisustva privući veću pažnju nego što bi privukla možda preko nekog drugog izdavača. Tako što se tiče nekog jednog aspekta ove knjige, to je ono što sam htio da kažem. Što se tiče drugog, gledano, tako kažem, strogo književno, teoretski ako hoćete, ili književno tradicionalno, Miloš piše jednim u pozitivnom i u dobrom smislu starinskim i klasičnim srpskim jezikom. Dakle, ovo su putopisi koji nas potičaju na stil upravo možda onih pisaca iz vremena kad je stara Srbija i Makedonija bila integrisana ovaj period Rebeke West o kojem sam pisao. Znači, to je stil koji podsjeća nas na Stanislava Krakova, na Dragišu Vasića, na pisce tog perioda, jedan klasični, sugestivan, putopisni stil i većina nas je te prostore u kojima Milutin piše imala i priliku i da vidi i da doživi kao posjetioci, kao turisti, kao bilo šta, ali
to je ona vrsta putopisa koji će čak i ljudima kojima su ti prostori strani i koji nisu imali te lokacije o kojima on piše priliku da ih uživo vide, on će da im na onaj način na koji su to najbolji stari putopisci radili, da to dočara i da dočara ne samo na onaj bedekerski način kao dobri turistički vodiči, nego iz jedne perspektive čovjeka koji o istoriji tog prostora, koji o kulturološkom, da tako kažem, talogu tog prostora zna sve što može da se zna. Hvala. Ova knjiga zaista u smislu oknjižavljanja tog prostora stare Srbije zaista spada u istu ravan sa putopisima, kako je koleginica Ćirić pomenula, Miloša Crnjanskog i Stanislava Krakova, što je također jako bitno, Grigorija Božovića, koga Milutin i pominje u ovoj knjizi. Međutim, ti putopisi koje je također Glasnik objavio u tom prvom kolu sabranih dela Stanislava Krakova se zovu Kroz zemlju naših kraljeva i careva. I eksplicitnost tog naslova samim tim definiše i obavezuje jasno taj prostor. Jasmina je nešto pomenula, mislim dalo bi se posebno pričati o tome i posebna knjiga ili više knjiga o tome napisati. Međutim, šta je važno? Znate, ja sam to teo na početku da izbegnem da posle mi se ne zameri kao što mi se zamera ti samo od Krakovu, o četnicima, o tim borbama u staroj Srbiji. Ali moram da pomenem nešto što je jako važno, Balkanski rat. Kaže, mi smo, kuvali džem u selu. I onda smo se čula zvona na crkvi i rekli su nam da idemo u rat da oslobodimo Kosovo. Ja nisam siguran da je iz tog sela, možda je njih 3-4 otišlo do Užica, Čačka ili Kragujevca, do Beograda, verovatno niko. Ali su nekako Kosovo znali gde je i znali su da moraju da idu u taj rat da oslobode Kosovo. Zato što je to njima bilo važno. Zašto? Zato što je Kosovo, stara Srbija, više situirana u duhu nego u realno istorijskom vremenu i u nekakvim geografskim koordinatama. I kod Krakova ćete u plamenu četništva naći istu refleksnu reakciju. Ljudi koji su se masovno prijavljivali, oficire koji su ostavljali svoje činove, jer vojska, odnosno zvanična državna politika Srbije nije htela da se baš zvanično meša u to i koji su postojali vojnici u četničkim jedinicama i grupama u staroj Srbiji. Nije njih odvela tamo želja za dokazivanjem ili nekakav pikarski avanturizam novog doba. Nisu gledali hollywoodske filmove i niko od njih nije hteo da postane Rambo. Oni su hteli da učestvuju u istoriji, u sudbini svoga naroda. Hteli su sve ono što mi danas nećemo, ukratko da vam završim. Međutim, pre nego što dam reč Milutinu, zamolio bih gospođu Biljanu Đurović da nam pročita još jedan odlomak iz ove knjige, što je svakako bolje nego ovo što ja pričam. Izvolite. U kučevištu, kroz slojeve pamćenja i zaborava. Sa zida gledaju žive oči. U čudnom požaru iz 1984. izgorela je cela arhiva, uključujući i matične knjige. Odomaćeno i nekako prihvaćeno stanovište da je to odveć tako bilo. Desilo se. Poreklo pa pod vatru. A u ovom selu ovde, ali i u Pobožju, Banjanu, Gornjanu, Ljubancima, Čučeru, vekovima žive autohtoni Srbi. I svetinje su im srednjovekovne, zadužbine Nemanjića i njihove vlastele. Danas ti ljudi opstaju teško, u siromaštvu, izloženi tihoj asimilaciji i bučnoj kratkovidosti makedonske države. Krug nerazumevanja je sve uži, kao omča, a i Srbija izgleda ne ume da pomogne. Na 15. kilometru severno od Skoplja, na obroncima Skopske Crne Gore, nalazi se selo Kučevište. Obreli smo se u tom krajoliku na uskim sokacima između skučenih dvorišta, kraj vodenica i bunara. Hodamo. A opet ono nešto teško i zagonetno pritiska, neka mučna nedorečenost, kao i onomad u Poreču. Zakorovljena narav,
kaže saputnik Uroš Lučić, naš košarkaški internacionalac, košarkaš MZT-a. Ovaj predeo i njegove žitelje danas, posle svega preturenog preko glave, ne možete razumeti pri prvom dolasku. Nasred sela, u tački gde se slivaju svi putevi, nalazi se crkva Svetog Spasa. Podignuta i oslikana 1331. godine, zadužbina je porodice kasnijeg župana Radoslava, vlastelina srpskih kraljeva Stefana Dečanskog i Dušana Silnog. Po obimu, sadržaju i vrednosti slikarskog programa spada u red značajnijih srpskih plemičkih zadužbina iz tog doba, navodi Smiljka Gabelić u svojim zabeleškama iz Kučevišta. Imaju, kažu seljani, i klisara i domaćina, a vrata zamandaljena. Klisara, čuvara, nekako dozivamo preko sitne veze. Dolazi bezvoljno, tromim korakom. Odmah zapoveda da maknemo fotoaparat. Za fotografisanje je potrebno, veli, posebno odobrenje Ministarstva kulture Makedonije i Makedonske pravoslavne crkve. I to je praktično sve što zna da kaže o ovoj svetinji. Na pitanje jednog od saputnika da li bi mogao ovde da služi srpski patrijarh, veli, nemojte o politici. Ima neka sila, ima nešto, ko će znati, promuca još. Dobro sačuvani freskopis nas obasjava. Sa svih strana posmatraju nas svetitelji, mučenici, podvižnici, učitelji crkve. Tu je i red srpske vlastele iz Loze Nemanjića. Oči žive, gledaju. Bar da im neko tropar i kondak otpeva, da zamirišu tamjani čovek, blagouhanije žive crkve, da kogod prošapuće: Gospode Bože, Svedržitelju, jedini sveti, koji primaš žrtvu hvale od onih koji te svim srcem prizivaju, primi molitvu i nas grešnih i prinesi je svetome žrtveniku tvom i osposobi nas da ti za grehe svoje i neznanja narodna prinesemo darove i duhovne žrtve. Ova molitva čita se na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog svake nedelje, ali drugde negde. Ovde se ne služi. Na sve strane zjapi praznina vremena. Po dverima na oltaru spuštene čarape i peškiri, darovani bez reči. Narogušene novčanice na neprebrisanim ikonama, najviše sa leve strane, pored noseće ikone Presvete Bogorodice. Pored putira u oltaru vidimo otvorenu bocu vina Kratošija. Po svoj prilici stoji mesecima, možda i godinama. Velika zahvalnost i čast najpre službenom glasniku i gospodinu Rabutini, što je prepoznao pečat vremena i prostora i britko pero koje je omeđalo taj prostor i što je knjiga ugledala svetlost dana upravo sa ovom izdavačkom kućom i što će ta istina iskrajnuta, ta realnost ugledati svetlost dana sa uokvirenim koricama ovakve knjige i sa ovakvom naslovnom stranom. Zahvalnost i profesorki Jasmini Ćirić što je svoje znanje, svoj zanat, svoju umetnost kao profesionalac, istoričar umetnosti progledala drugim očima, videla te staze, taj narav, taj podvig tog omeđenog prostora i što je svojim radom pristupila svojom nežnošću, svojim pristupom, ali i samom svojom pojavom, samim izgledom. I sama Jasmina podsjeća na srednjovekovne freske tih naših svetiteljki iz tog našeg prostora, nekako se upodobila i prislonivši se na te svete zidine postala i izgledom i stasom slična njima.
Hvala joj što je ovde prisustvom uveličala ovu promociju, ali i svojim radom i pristupom nastavlja da se bori za istinu i za taj otškrinuti korov slojeva koji su nekako aktuelnim trenom postali drugačiji i čudno definisani. Zahvalnosti gospodinu Bazdulju što je svojim prisustvom u Skoplju u Makedoniji sagledao tu jednu drugu nit, taj drugi prostor svetogleda koji se na prvi pogled ne da videti. Potrebno je vreme i drugačiji narativ iščitavanja tog prostora i vremena. Zahvalnosti Biljani Đurović što je ovako lepo sama izabrala delove knjige koje je već pročitala i što je takođe svojim prisustvom i svojim profesionalnim karakterom oslikala i omeđala taj prostor, dolazila. Ja nadam se da će ponovo dolaziti i nastupati ponovo u toj sredini i tom prostoru. Zahvalnosti svima vama u publici koji ste nekako sastavni deo ovog mozaika, sastavni deo ove priče. Da li pojedinačno po imenima pomenuti, neki i nisu, ali kako kaže i prozba i molitva za sve znane i neznane, neki će se prepoznati, dakle, imenom i prezimenom, neki podvigom, tragovima humanitarne organizacije Srbi za sebe, fondacija Delije, pesnici, pisci, novinari, stručnjaci iz zavoda, istraživači, obični turisti, neki novi pisci, neki novi pesnici, lektori, prevodioci, dakle svi u toj uzajamnoj misiji koja se nekako kroz 2-decenijski rad ogleda u tom prožimanju i dolasku, ali je ovde opečaćena i omeđena ozbiljnim okvirima knjige i ona dobija sasvim drugi lik i drugu perspektivu sada ovde i u sve vekove. Hvala vam.